anya laki din. Siyak ti kayat na, saan kat asika? Siyak ti kayat na. Sana sika, agraraman ka. Sika ti agraraman, ampang ka a babae. Mas ampang ka, babae. Hay! Labusan kan tupay! Padasama, tapno makitam ti di mo pa'y nakit-kita. Kastagayam Hindi nakdabon, awanan ka itibain. Ibabak man lang ang tipaldam. Di naklabusan. Awan mo't gayam underwear mo. Ayun, buisit ka. Adang tulat na oras mo kanya. Jajay! Mangibabain kayo kini Nana Judian, nanang. Naggabu kayo kid din ije paraangan, kat linabusan nyo pa'y. Gunggunana. Tiam mo na nga ta, kat atrasak ti awanan bain a Judian. Anyat nagapaan nyo ngamin na ya. Iso ka no ti kayat ni Piolo. Idento tagdadata asyak ti kayat ni Piolo nga asawaan. Anya, ni Tata Piolo nga Hawaiano tinagapaan nyo? Wan, romne kanakaw. Siyak ti kayat ni Piolo nga asawaan. Itugot nakto, ijay Hawaii. Anya lakit din ni nanang aya. Lalaki mo't gayam tinagapaan nyo kini Nana Judian. Bakbakitan kayon, ng paginagawan nyo pa'y laang ni Tata Piolo a Hawaiano. Ay ayatek nga ron ni Piolo, anak ko. Nagbayag a panawan nga inuray ko, ti mabalaw. Anya? Inuray yo a mabalo ni Tata Piolo? Ay wan, romnek, kaipaspas ngay kapaylaang. Crush kon ni Piolo. Imbabain naktawanan bain a janais. Balsak ti ampang a babae. Husto day tananang, kanayon kayong agapakan ni Nana Janice. Si Rael, dakwartam dita anak ka. Ada ananang, pangaramatan nyo iti kwarta. Inak gumatang iti armalay kaw. Tapal tugak ti awanan bain a janais. Anya, ay sus, dakas day ta apang panunutin nyo nanang. Paltogak jay ngiw-ngiw na. Tapno agsardengan asumanaw. Imbaga nakitay, nga iso ti kayat ni Piolaw. Anya? Apay anairaman ni Tata Piolo iti apayo kanina na Janice, nanang. Kras ko ni Piolo nga Hawaiano, Cheryl anakaw. Anya? Kaano pa'y akrasyon ni Tata Piolo, nanang? Hindi pa'y kindergarten kami, anakaw. Anya? Kumusta kan, Janice? Oh my God, okay akla ang Piolo. Oh, nagpintas ka, Janice? Karuprupam je artista ngagnaga ni ti Janice di Belen. Talaga, Piolo? Well, Janice, nagpintas ka talaga. Kayat ka. Kay kayat kamat. Karuprupa mo ti artista nga agnagan iti Piolo Pascual. Talaga, Janice? Uwan, Piolo. Ay na, nagdadakkel ti muscle mo. Hat na hat ka pailaang. Saan lang katadakkel ti muscle ko, Janice? Oh, kita ti abs ko. Wow! Pandesal! Ay, pimandesal nga abs! Mabalin mo mat niya prusan, Janice? Talaga? When, Janice? Aprusan no kayat mo? Sige man nga rod, Piolo. Apro sa kunti abs mo. Wow! Ay, masigugaksan.
Aniya? Inaprusam lang tiabs ko, nasikugan kan? Siguganak man, Piolo. Aniya? Piolaw. May ka. Dito'y balay. When, Judy Ann? Kaya't ka nga may na makita. Umaynak ka din asawaan, Piolaw. Ha? Saan pa mo ta, Judy Ann? Kaya't kulaw na iti makisarsarita ken ka. Ha? Talaga? Kaya't makasarita, Piolaw? When, Judy Ann? Nagpintas ka talaga. Karup-rupam di artista ngagnaga ni ti Judy Ann Santos. Talaga, Piolaw? Ay naagyaman ak. Ay agbagay tangaron. Nataer ka. Kan napintasak mag. Hay, siguradaw nagpipintas to dagiti agbalin nga anak ta. Anya? Oh, sikat talaga, Judy Ann. Mangrabraba ka? Ay nasaanak amang rabrabak. Mabalin ka nga ipaayan iti ado nga anak. Mabalin pa'y ayan, Judy Ann. Mabalin tay? Amakanak ka pa'y iti adu Ha? Kuha. Ay na. Sa nagkaya mon ama ka anak iti ado. Gaputan na magaanon. Anya? Naghat talaga ni Piolo. Naggapoy di balay mi, kat imbaga na nagpintasak. Agraraman. Kung kunanalaang dayday kun ka, rabak nalaang kun ka. Anya araba ka sasawom dita, Judy Ann. Imbaga na pa'y kanya kakarupropak di artista nga agnagan iti Janice de Belen. Joke nalaang kun ka dayta, Janice. Siya tinangibagaan na. Akarup-rupak ni Judy Ann Santos nga artista. Anya, talaga adi mo kaya ti agpaabakan niya. Oy, di na kaayayatan ni Piolo. Siyak ti ayayatan na. Siyak tay ayatin na. Saan kat asika? Pagan ano nakakumangay? Kat nagtaer alalaki ni Piolaw. Saan kayong agbagay? Da kami tagbagay. Anya ti kayat mo ang mapasama kita, ha? 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 Si Kaman, ti ko nam nga takot kabutang ka. Over my dead body. Isang bala ka lang. Hindi ka nasisikatan ng araw, Janice. Magsimba kang may bulak sa ilong, Judy Ann. Aha! Dudurugin kitang buhay! Ay, anay ko! Di naanog nakgaya, ma. Daytoy pay! Ay, anay ko manan! Anay ko! Nakabalasak matlangan kan ka, Janice! Anyat kat katawaam, nanang. Ito'y kapay nga agkat katawaam. Yahay! Nakabalisak matlangan iti panang labos kanyak ni Janice, Cheryl anak kao. Ha? Anyat inaramid yung kanina na, Janice. Ini-street ko aja rupa na. Oray lang na bangking jay bibig na. Anya? Nagapa kayo manan kanina na, Janice, nanang? Wala na ko. Iso ngamin tinangirugi iti apa. Iso kanukid din ti kayat ni Piolo nga sawaan. Ha? Neman ng tata Piolo, tinagapaan nyo.
Isula ka na yun, ti pag-apaan nyo. Naghap nga may ni Piolo, anak ko. Nagpigsa ti karisma na. Isam na pailang, kasla masiksikogan kan. Anya? Anya pa'y lati araramida ang Piolo. Asawaan na kon. Magagara na ka makiasawa kan ka. Oh, Oo, apay nga umiisam ka. Di na kadikayat nga asawa. Napintasak mat. Nagbanglo akpay. aha. Oh, wow. Nagpintasan data shoulder bag mo? Sabong-sabungan, Janice? Nagpintas ko nam ti shoulder bag ko asabong-sabungan. Well, Janice, kaya't ko data shoulder bag mo sabong-sabungan? Anya, pangbabae da ito a shoulder bag. Basta, kursunatak. Kaya't ko ngamin di sabong-sabungan na bag. Kasta ka di, Piolo. Well, Janice, uray data miniskirt mo. Kaya't ko ti color na. Color pink. Anya? Korsunadam ti color pink? Piolo? Well, Janice, nagragsak tirignak no makakita kiti color pink. Anya? Siya kung ti mga sawakan ka, Piolo. Adamot ornong ka. Talaga kayat kan apakiasawaan. Oh, jak pa'y nakasagana mga asawa, Julian. Sa may isa, jak kaya ta babae ta gastos iti pagkasaran. Ado ti kwarta, ta may saag nga hawaianaw. Imbagak latikas jaya, tapno maalukoy kan ang mga sawa kanyak, Piolo. Aha! Wow! Nagpintasan? Te, anya? Dahita sandal mo, Judy Ann. At sabong-sabong na. Ha? Ay uwan. Napintas. Kanangin na klase ti sandal day tay Piolo. Apay anak ko nam akursunadam ti sabong-sabungan a sandal. Awan, maay-ayo aglaeng nga magagit kita iti sabong-sabungan na banag. Anya? Allah! Kita agmanday ta cutics mo? Ay na! Bagbagay mo launay data cutics mo nalabaga, Judy Ann. Ay, agyaman nak Piolo. Sana naka-cutics iti nalabaga. Anya? Asino jay kakuyog ni Tata Piolo ang nagawid, nanang? Jakmat mailasin no asino day jay alalaki. Adaya kakuyog ni Piolo ang nagawid, Rumnek. Adda, nabiskat ti pamagi jay lalaki. Kan lang nga na ti baknang. Nalabit akaan na kan na dyan nakitam akakuyog na. Sa apay la kumangarod, takaan na kan nangagpay so jay kakuyog na ang nagawid. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Rumnek? Naka-holding hands damat na magmagnananang. Anya?
Kung agnudi ka nagparang kanyag, macho. Mabalin ka di matasan. Kat mailiwakon kan ka, Paula. Ay, no. Kaya to, di pa nang ibalikas mo, itinagan ko, Paula. Namiss na ka di matlang, Paula? Siyempre mo't macho. Madandanagan ang pagit din. Amkeg no saan kanyag parang kanyag. Sakbangag subli ang kajay Hawaii. Awanan tirong ba nga pagdanagan? Imaya kung dito'y balay mo. Nadlaw mo kanima tinadlaw ko, Cheryl? Nadlaw ko, Mat Romnik. Jakon baliksan. Basta, amukon. Ay naoray siya, Romnik. Jak laing pagarob akas di gayam ni Tata Piolo. Jay lakay kan hat lolo apagin innagawan dananang mo kan nanang ko. At damot gayam ilimlimod na. Wan nga rod, nakitak ida itay anag na. Kit nagmaya ti pa nagkinni-kinni ni Tata Piolo. Ay. Api nga katawa ka? Basta, makakatawa ka. Agkatawa ka mo tanong kayat mo? Ha? O sige, agkatawa ak matan Romnik. Kaya't ko apun kayo no agpaiso ti atap ko. Manipod simangput jay sa nga ili ni Piolo alalakay. Manumatan arumwar. Agpaliiwak laeng dito'y aglawlaw ti balay na. Nakasiramo nga min dagiti tawad tapno makita kumaida no anya ter aramidem da. Hoy, Judy Ann! Anya ti aramidem ditoy? Di mo pigsaan ti agsaw. Agpalpaliiwak, Janice. Di mo kunaan nga agpada ta iti gagara dito'y balay ni Piolo. Wen, Janice. Di mo pigsaan ti agsaw. Tamangan numabulilyaso ti plano. Kaslaawan mo tao di tao nagtibalay na. Adda, nakitak itay asimrek da iti lalaki akadwana. Anya? Anya nga tati aramiden da di taunag. Anya teraramiden nyo diti sangwanan ti Ritaw, Janice, Julian. Ha? Nakabraka? Piolo? Ha? Kukwa. Bakla ka? Piolo? Kwa? Awan. Baklag ngagpaiso. Ay, diya kaya ti bakla. Ay, kukwa mo, Janice. Ay, diyak kaya ti bakla. Kukwa mo, Judy Ann. Sumardeng kayo adwa. Awan ti kayat ko kada kayo. Gaputa lalaki ti kayat ko. Anya? Mabitlaeng tayabag ti jowag. Macho! Umay kabit. Umayen, Paula. Paula, tinagan mo, Piolo? Wan, Paula, tinagan ko? Macho, gagayim ko ida dito ayan may. Maragsa ka na kamakam mo ka na kayo, Nana. Ay, diyak laing pagarup bakla kagayam. Ay, crush ka pa'y mat nga rod. Bakla ka mat gayam. Ay, huray siyak, Piolo. Diyak kaya ti bakla akasken ka. Ay, nagalas tilangam anak kabra. Anyi halaki dyan. Jay hat lulo apagapapaan yaw. BK mutgayam. Bakla alakay. Di kayat ko asaway. Malah, agkapya kayo kidain. Ket saan kayaw ngagapapa. Kabsat Judy Ann. Ken kabsat Janice. Dada kayo mutlaeng tiag sayaat.
malah papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ngayon tay pinaulwan. Hot Lulaw! Dito'y drama tayo, anyalaki din. Insurat ni Tea Tina Minisays. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.